Jar pesan ha kesngi ke baar jong ke dor bar mang tingka. Ka Citizenship Amendment Act arajar khat khandai kan keta ek jela namar ka hap po ki schedule area but lat ne ki jing sha pengat ha act ong menteri rang ba ke jelau kon rek ke sangma. Onom syak ke sorkar ya ke jengti uranium ha ke jela klem yo jeng menjur naki pat ba ong menteri rang ba ke jelau kon rek ke sangma. Bad let jurep MLA ka mau kerwat iba Renatan El Tongkar ya ka jingke balakhlem ha sangkar. Ki kubor ki babnya ka cabinet ne kasngi kala ai ka jing menjur ya ka Meghalaya Industrial and Investment Policy da ka babo hakmat ek jing tmu jong ka sorkar ban pen poi ya ka yok ka kot ha ka jela sha ka shipau billion. Ha bakrem klap thai kubor hadian jong ka jingelang Menteri rangba ke jelau konrit ke sangma ula pentip baka sorkar jela kalai keren ru halor ke industries Meghalaya agency kenang ban pentikna baka jing bai tingka ke bahe hakisnat rekam jong kiri shimet kan poi shaka jela da ka pentip baka ni ke rukom trekam kalongkat kum ke North East Industrial Policy ka belapin bana dangshen da ka sorkar India Ula pentip ru baka sorkar kan ai ya katu kat ni ki jingerap hapo jong ka policy ke thamai kum ka capital investment subsidy but ka interest payment subsidy but ka jing penyo yang ya katu kat ni ki jing siu GST but SGST also make the reservation policy We have come out with the new industrial and investment policy, and this has also been aligned with the Northeast policy that has come in recently, which was announced by Government of India last week. And in this new industrial policy, there are different areas of incentives that we are giving, whether it is from the capital investment that we'll be providing to interest subsidy, incentive for interest payments will be provided, and at the same time we'll be providing also certain components of GST, the SGST. Ya kamang tengkah jongka Khasi Hills Autonomous District Council. Nakabenta usnam 8,000 arpusau 8,000 arpusan. Lapas hene kesngi kebalong kesngi baar jong kedor bar mang tingka ke council. Chief Executive Member iba peniat sing CM iba bat di ketenat finance. Ilawan ra kamang tingka nakabenta usnam 8,000 arpusau arpusan hinin kesngi. La ban penken mau bakani kamang tingka keduna kumba sau pon lai lak tingka. Kabailut bicep baro belamang kelong, lai spa arpo klur nyau lak nyau spa ashpo tingka, kat ba ka jeng yo belamang kelong, lai spa arp kendai klur ar lak ndriu punyau hajar lai spa tingka. Ya kamang tingka jeng ke council lapas ling ba ka voice vote hadien bala pendep ya ka jeng vote halor ka demand for grant. Ka jeng yo ka bakam kongsan ka bala penmi dikitanat ka kentup ka pisa na ka yedi thiet kendo, na ki klau, ki yogi hat, Neki kam khayi pateng na lor ki wede ki khajna na ki kali neki kam ki jam but na ki royalty ba yo na ka jingti pat shalan ya ki mar po khendo pat ki we menteri rangba ka jelau konrit ki sangma ne kasngi ulaong ba ka jing pentrei kam ya ka Citizenship Amendment Act 8,000 khat khandai kan don jing kata e ka jela na mar ka hap hapo ki schedule area ki bela pelat na ka jing pengat hapo ketika act Habakran bekelap patai kubor usang mau laong, baya kani ka act on pentrekam tang haki katu kat ni ki benta jong ka jela ki bahap hapo ki non-schedule area. Kat kum ka jing sngo ka jong u. Ya ka rai banwan ra ki kendon kenang ban pentrekam ni ketika act, ki long kat kum ki kendon ki blabu da ka sorkar India. The 6 scheduled areas, are completely exempted from the CAA. And hardly, as I said, we used to say 99%, but it's actually 99.9999%. There's a small section which is non-scheduled area.
But apart from that, the entire schedule area has been exempted, so it will not have any impact on the state of Meghalaya. There is hardly municipal area of 2 to 3 or this entire European ward of 2 square kilometers or 1 square kilometer, whatever it is. It's really not a big impact. The entire rest of the state is exempted from it. So I think we are looking at that one dot which is there and not realizing that the rest of the 99.999% is not included. That's what is important to note. Menteri Rangba Kejelau Konrit Kesangma Nekesngi Ulapen Syai baka sorkar kan ailat benti yau uranium Kejela klem dadon gajeng menjurlang nakaliang kipat ba. Habakrem kenon patai kubor Konrit Laong baka mati uranium gadai halor gajeng sokia nak benta gajeng im kakwat kakia jong kipat ba bat ya kalawai basyadien jong Kejela. Da ka bakeno baki la bandon kesenjuk lani ki brio ki bakwa banya chakaman Hindrey Ukondrat ulah kular badon kam bada puli benya aswa hakabai day bat kejeng kata jong kejengti yau uranium. For us, we're very clear that without taking people into confidence, without looking at all the scientific aspects of things, we are not going to allow the uranium mining to take place in our state. We're very clear about that. It is regarding people's lives, it's regarding people's health, it's regarding the future of our state. While there may be concerns from individuals who may want this and certain sections may want to move forward in this, it has to be addressed in a very, very careful manner. And as I said, we have to take people on board. We have to be very carefully studying the impact of these things. Until then, we have to ensure that no step is taken in that direction in any way, because as I said, this is regarding the lives of the people and the future of our people. Kaseng Hinyo Trap Youth Council Kalamish Kmat Bandawa Ban Kitio No Eka Umsong Health Subcenter Shaka Primary Health Center. Hinden Kisngi Kino Yalam Jong HYC Riboy Sepni Belalam Kmat Do President Iba RC Thankyo Ila Led Banekendo Yaka Menteri Katanak Kakot Kakia I Dr. Amperin Lingdo Ha Circuit House Nongpo Hakajingwan Jungo Jongka Yaka Riboy Iba Thankyo la ong ba ka jinglet yakendo jongki ya ka menteri katanak kakot kakia kala long ka beseso bat ka menteri kala pentikna yaki ban shimkia halor kate kaman Iba Thankyo ila penpau ka jing songo ya ka menteri katanak kakot kakia halor kate ka jing pentikna da ka ba ong ba ka seng HYC kan up kami lenti hado ba ka jing kerpa jongki kan da urlong Kejingkwa jong bebun belang rengkat bat ki rangba snong ki nong yalam snong hakiti ke jaka ngikwa ba kendam no kajing upgrade kajing pen kentiu kerdan no ya ka umsong sentar syaka umsong PHC kata kri jingkwa jongi bali ngikwa kata kelong bagane ka umsong sentar kala syakri las lamba habari bat ki dayanu jor bat ki ko sentar marla sangi kana usnam chiajar khandai spa prapo lai Kumtan oleh juga kumgasang New Tribute Council jongkari boy sebagi mentang siwan berdu yang menasaran chat ban kerpat si. Ka Chali Para Sub Center kebarang syudap shna themai hapo jongka skim PM Abhim. Bat kabadon hajan ampati lapli perdado MLA Kamandraganj Southwest Garo Hills usanje esangma hinin kesngi. Kani ka Sub Center kadai ka way ni ki artli ki center ki belapli ka district hapo jongka skim Prime Minister Ayushman Bharat Health Infrastructure Mission. Kabailut bicep ya ka jingshna ya ka ni ka Sub Center kalong sanpusan lak da ka Chalipara VHC. Kabala lam kmat do secretary badu pastor jong ka ni ka shnong UAM sangma. Habakran ka ni ka sngi kum ukongsan uni UMLA ulaong. Ba ka jingte ya kum kini ki Sub Center bathamai ka de ka jingsham khia da ka sarkar pedeng. Bat ka sorkar jela bat kum juru kita nak ki basngothu ye ki jingdon kam jong ki patba bat ki be le pen pendap ye ki jingduna hakaliang ka kot ka kia Nas banga nokko pelistol chile para songna anchini desi ngin nama are daw ginig pa dalo yanona sub center ko ba eno break khana mana ha chol ko ya gamal kan nokko pani skania sel chile para songna mijaw haita ino sobong ani nokko pa mandang ni ulakhyani hadian patiani yang abebira aro dengdang mancama matela
Center ni mamung gomon goma mutela anchina namnam goba cholrangko uninga. Angan thangba angni area ya dakba sub center aro health and wellness center gi githamko ya bilsin integrate khajok. La penlong ya ka jing thang mombati hinen kasngi kumshi bentaban penpau ya ka jing ngosi halor ka jing sha penyap dusmon jong uba magbon bonisen carbani menha ka laiterik mentau benai ha ka te kasngi ki pat ba kla dawa ba ki nong penyap ya uba magbon bonisen ki dei man sha asdin phasi lani sha set along baro shi junam ya ka ni ka jing thang mombati la penlong da ka joint action committee nongstoin tourist association ha jing kieng jong ka wa non ba ha ka ba lawan bani shimbenta de ki bahayeng bahasem jong ka kur kharbani urang ba shnong beshipor jong ka upper new nongstoin uba ALCM kinong elam na kiseng bhalang na ro kiwe kinong ai jingkran ha kate kisngi kila dawa na kitana pulit bakin kem no klo ya baro ki brio ki basubadon kti ha kate ka kam bat ban ai jing penchitom yaki kat kum ka an Deputy Commissioner Jongka Southwest Khasi Hills District ibati lingwa hnen kasngi ila palat ya khatsan tali ki e-vehicle hapo ka Swachh Bharat mission ka bahap hapo ka Maukarwat block ya ka e-vehicle la IT sha palat khat artli ki cluster village water management committees iba ki nong psau ibade executive engineer Jongka Tanat PHE Maukarwat division ila pentip baka jing thmu ban palat ya ki te ki kali ka long ban wanra e ka jing khut jing subah baro ki shnong ki bahap hapo ka Maukarwat block ki ban kit ki nyut bemput kum ki plastik ki bitor bat kumta terter hagaju kapor iba tilingwa ila kentui ki pat ba bakin pendon kam tikna ya ki te ki kali khnang ban wanra ya khut ka subah haman la ki shnong Ringkat ke jingesan ran lang daki officer jong katanat PWD Roads na Maukarwat PWD Division UMLA ka Maukarwat iba Reniton L Tongkhar hine kasngi lalit jurip ya ka jingking kabadon ha Shankar kabadon ha Surok na Jakrem sha Nong Shalong Southwest Khasi Hills District kabla klem ka khatway terik mentau benai kat ba ka ka trok ka bakit ikinarot kadang ya ling ba ka te jingking na mar ka jingklem jong ka jingking Kayat ke yang jungki kali kala syakta haki benta na Southwest Khasi Hills District sha Eastern West Khasi Hills District lingba ke Surok na Jakrem Shanong Shalong. Habakram kilap patai kubor iba tongkari laong. Bakan i ke jingkiang kadai ke belasong senjor bat ke bela rim tam ha kadai ke district bat ke bela don kam ban maramot no biang. Ilai thu ru bakatanat PWD kante ya kesurok ke Bashipor napok kawa ban penis no biang ya kesurok. Dia tahu dau bah kipor barok ke jingyat ju kali ke bahek kalak ban long bakalak pen senjor no ke jiking wadlah kena kalut ke pamantah kena kali ngi itu kam simdei kalut ke babon te henry ke jingkit overload ju kitrok ke maswah kalak ban kadau hakaba kalak lem no ke jiking oj ngim ngode ban blem eno mar keno eno la kalong ke pludi lan la kalong ke kitrok mar ha ke jinon kam na kaleng pludi kala lek ko batam bahai kena srok hadin baladap kena srok PMJSY kala bha kumne ti kitrok ko kisngo kum kala sok kala kawan kilawan yak nang ne tena kaleng pludi ro sim perla la kadon sha na kaleng kormen ha ka plan ban replace no ya barok kini jiking ke barang telot bakum kini ndai hadu menta ka sokar kam perla ban lek lu dikata wala kala persang Ka jingpen bena sha baro ki candidate ki bakwa admission ha ka BSc nursing program arpusan jong ka College of Nursing Negrims Shillong la don kameki bakin le ik NEET UG entrance examination bela penlong da ka National Testing Agency arpusau ya ka admission on pet ya ka marks kat kum ka NEET UG scores but ban boot ya ki kendon terekam bela pendon kam da baro ki school ba jo ka sarkar pedeng but kan da omdon show da ka weipat ka entrance exam mentagi ne pet ya ka jimlong jaman ka simbeneng hanong ba Shillong ka jing shit kalong arpuai 0.5 degree Celsius ba ka jing kra kalong 10 degree Celsius ka jing ngam kau hau kalong sau na ka shis pa min step but sau pusau na ka shis pa janmet ka sun beneng kan rang ha Shillong
Shoban poi shuk bukut jong thup kubor ki pek biang sesi ni kimat pekongsan. Minjur kakinhud Menteri Kejelai ke Meghalaya Industrial and Investment Policy. Lapas ya kamang tingka jong ke KHADC na kebenta usnam 8,000 arpusau arpusan hakasngi ka baar jong ke dor bar mang tingka. Ka Citizenship Amendment Act 8,000 khat khandai kan kta ai ke jela namar ka ha popo ki schedule area bat lat na ki jing sha pengat ha ka act ong menteri rang ba ke jela Conrad K Sangma. Onam syak ke sorkar ke jingti uranium ke jela klem yo jeng menjur na ki pat ba ong menteri rang ba ke jela Conrad K Sangma. Bat let jurebu MLA ka mau kerwat iba Reliton El Tong Karya ke jengking bala klem ha sangkhan. Tie parlo katung la poisha bukut jang thup ko bor jeng imenta ke janmi hadu Indonesia me phila sha ke singi khlei phi paro. Investment Policy, Meghalaya IT Promotion Policy 2024 and creation of Meghalaya Technology Parks. Team Arunachal is working relentlessly, says Arunachal Chief Minister, launches 3 e-governance projects including